Lirio iti tanap. Tinapalabas, naayayo dagiti talo ababalasang kini Senyor Pedro asumurot da ijay pagminasan. Awan sa bali at trabaho da ijay, no diti aglaba, agluto ken aginnaw iti nangananda. Kabayatan ti kaadda da ijay pagminasan, pinagbalindan apas pasurot dagitoy iti kayat da ngaramiden. Pinaikat da dagiti pagan-anay da, sada pinagsala ida iti sango da. Kabayatan ti panagiinom da. Iti papanda Alex ken Baldo iti asyenda tapno amwenda no anya ti banag ti imparamid ni Alex iti maysa a trabahador. Naloksaw da itoy tawan ti may padamag to'y tinangdanan na amang paliw kini Jubilarde. Ita gagayem adtoy tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Anya? Awan may padamag mo kanya? Tapay! Anya ti nararamid mo, ha? Igay mo't mansyon dahil Senyor Juanito ti pag-awawidan na, senyorito. Awan mo ti sabali ang makita kapapapanan na. Anya? Ano man di kagdanag, senyorito. Aramidat ti amin nakabalala ka mang sipot ka ni Jubilarde. Oh, May bagang orasyon, senyorito. Senyorito, ni Jubilarde, paimantay kak iti pagnaaman na. sige, makamukakan ko na, Baldo. Hoy, Jubilarde! Apay nga inasitgan na kami, ha? Kaya kung sa... Timon gamdan ti mangkabil kanya. Gaputad dinak kabalan. Neta, Sige, pumanaw akon. Pasensya kayang iti asidig ko. ti sabag ang lalaki. Senyorita, nangag-nangata ti nagsaritaan tayo iti dayta trabador. Awan ti kabutan ko, nga uray tayo nangag na. Hoy, sika trabahador, Senyorito. ituloy mo ti ipaparamid ko kan ka. Mawatam. Uwan, senyorito. Ala, ingkan. Uwan, senyorito. Senyorita, kagurgurak launay dayjay at Jubilarde. Inagaw na titakan ko para kumakanya. Ala, umaykan Baldo. Mapanta ni Jay Farmhouse. Kaya't ko ti uminom iti arak. Anaglado, senyorito. At yan ti basom, senyorito. Aginuman, tanasakit tinakang ko ken ni Jubilarde. Gaputa sa anak pa'y nakabalance kan kuana. Dumteng to day ta, Baldo. Katsak, pagikarwak tumat day ja at tao. Umuna, patsak launay nga dam muna may papan kini Crisanta. Ngam iliblibak na lang. At apat nga gusto mat kini Crisanta. Ngam saan ang mabalin? Senyorito, May kadwa? Isuti at adda nga idayaw ni Lola Lorna. Gaputa isulaeng kano ti makabagal iti trabaho dito asyenda. Kat awan kano ti serbik. at papan kanyak, senyorito. May katlo. Ti panang bukol na iti ulok. Kat pinabatak naman ti bibig ko, senyorito. Awan ti mabalin ang mga artap kanyak dito Buena Vista. Iso abalsek dayjay a Jubilarde. Pagikarwak. Jubilarde, adda ka mat dito'y paraangan ti mansyon. Anya ti aramidem dito'y. Apay adi ka umunag. Nalamin dito'y ruwar, nang runa tarabiin. Umunag ka latan, senyora. Agparparirak pa lang di terwar. Kasta ka di? Jubilarde, magustuam ka di ti agnaed dito'y mansyon? Uwan, senyora. Naragsakak, ta pinagnaedak dito'y mansyon. Nasaya at no kasta. Agnaed ka dito'y aginggat kay kayat mo. At tayo ti kapim, senyorito. Nagyaman Baldo. Kasanungay, senyorito. Agsublita ka din iti pagminasan. Wan, ngamsakbay na. Kaya't ko pa iti mapanidya rest house ko. Mayat, senyorito.
nang runa no kadwata dalawli. Saan ta mangalay ti babae? Ne, apay nga, senyorito. No kayat mo, agbatikan. Saklatan ti mapan. Sige, senyorito. Agbati halangan. Urayan ka dito'y farmhouse. Ayan day jay at jubilarte. Gundaway ko itan namang balas kan kwa na. Nakadwa! Inayadan nyo lang dagiti picture nga ikabil iti tiklis. Abangan dumadagdag dagiti pulong da. Jubilarte! Apay at di ka trabaho! Apay at itak manmandaran jararamidan! Nagabsak! Nasay-saya po yung sabdim tayo tagapit iti picture. Ituloy tayo yung malam. Sige. Abangan kami numalay-laylaan dagiti picture. Tane, nagbarang ti darang ti ini. Ti jabla jubilarte ta dinak ikang kano. Payuman tasit gamit. Hoy! Baldo! Ada ka matla dito yan. Tumulong ka nga agawit ka dagiti tiklis a naglaon iti petchay. Apay nga asyak, senyor. Dahita jubilarte ti pagbagkatan nyo. Alakit din! Makibagkat kamutan, Baldo. Tapno at dapat serbum ang masusweldoan. Anya? Jubilarde, adumat gayam tinakor tayo a petchay. Sinapsapa mi ngamin tinagkorta, senyora. May maot ngamin na nasapa. Nagruna, tanabara ita ti tiyempo. Amangan ngamin numalaylay dagiti pichay. Nasaysayatan ti agsigurado, senyora. Kasta ka di eh? Dagiti nakorta ita. I-deliver mi manan iti kabangiba nga ili. O ala, nasaya at nukasta. Mapangnamnamaan ka at talaga. Agyamanak no talag kayo kanyak, senyora. Maragsakan ak unay, baro. Gapo taag sasaruno ti panagapit tayo kadagiti natnateng. Agraman dagiti prutas. Un, senyora. Ket, kalpasan ti may sa bulan. Aggapas tayong tumanan iti pagay. Awan ti makunak, Jubilarde. Kat maragsakan ak unay. Dumnga kayo amin iti bagak. Nang runa kada kayo asigod at pasurot ni amigo Napoleon. Senyor Pedro! Kaya tulay baga amanipod dita. Siya kong ti bosyo dito'y pagminasan. Gapo tayo ti kanuman. Sanen nga agsubli ni Napoleon. Amuyo day man. Tayong padamag kung kada kayo tinapagteng na. Amin kayo. Masapo nga agtungpal kanya. Nalawag ka di? Nukasta, pumanaw kayong matlaang adagos, sir. Imayo lagayam kinita to'y rest house yo. Bueno, Rosula. Sige, inakon. Nagitibilin ko, ha? Wag, sir. Ay, wagayam, sir. Ada ko madamagag. Diyan ka. Di ka manatak. Day jayan. Napanan. Napanan ni Sir Alex. Ay, damagag pa'y kuma, no kapin ano na dagiti sigod nga amok. Day di Senyor Juanito. Ang nagungat-mutan itay agdamagak kuman. Ang sana balayn. Saan kun nga ulitan ti agdamag kun kwa na. Amangan no ad-adda nga gungay. Kaya't ko ti mapan ijay Buena Vista. Tapno agdamagak kada tatalways. Amangan ngamin no agsubli ni Sir Alex. Kat agungot no dinak makita do ti rest house na. Sapay kunana ajak pampanawan to'y rest house na. Masurunak at talaga, senyorito. Agasam,
Pinagbagkat nakit din ni Senyora ititiklis. Kat na ija Jubilante, agman mandarlaang ti aramidan na. Agsagana kakit din, Baldo. Tagsublitan ni pagminasan. Awan, senyorito. Isagana mo dagiti awitan tangag subli jay pagminasan. Ala, babae. Masahin na, tanabannog ako na eh. Di kag takderlak taditan. Umasidag ka dito eh. Tamasahin na. Ako ka. Nagdigos ka di, babae? Ah. Uy, nagbanglo ka. Nasayat lang anay. Sige, irugi mo timang masahe ka niya. Senyor, ang dati may sa babae iti kalapaw ni senyorito. Gusto ka di? Bayam laeng. Ala, ibaon mo ti may sa babae nga umay dito'y kalapaw ko. Uwan, senyor. Mabit lang. Saan kayo nakundi sakit, pay? Simuot kayo dito. Masapong nga rot nagtrabaho kaya. Hoy! Sika nga ti dog tibok na. Mapangkan iti kalapaw ni Senyor Pedro. Saan kang nagkadkad pay? Ala, ingkan, no di mo kaya't ti masaktan. Katsikamat, babae! Agbati ka dito'y kalapaw mi ka ni Baba! Nagmayat! Hindi ka magindi de! Nagmayat na talaga! Sige, mangon tayon. Nalpas tayo na nagkarara. Ni Apong Victoria. O bana ni baby. Sumarunon to kano amangan. Sublatag to amang ubaka ni baby. Kasta ka di? Ala anak, mangan tayon. Ay na, naragsak kami ita. Takalang lang da kaamangan. Kasta akmod nanang. Ato ti plato, Juvilade. Mabiit lang, da ikak itiin na po ikan si Daam. Ay na, maragragsa ka na kada kayo nga agasawa. Nag-sweet kayo. Ninanang mat. Noan niya laditan timan madlaw na. Anya kuma. Ay na, maragsa ka na kamang buy-buya iti kinasweet tiyo nga agasawa. Nakaturog ti anak ta, Crisanta. Owen, naturog, idisikan tinangob ba? Aglampay nga taken ka. Marayawak iti anak ta. Juvilarde, kumusta iji asyenda? Saan da kakadimat laang adinang dangran? Saan? Gapot adya kun itulok adang randaklat tandag iti daka sa taptao. Juvilarde, Isungawan ti magdanagam kanya. agyaman ak narod no kasta. O sige, maturog tan. Aginanakan, taamok anabambanok ka. Ay ayatan ka, Crisanta. Ay ayatan ka man, Juvilarde. Agyaman ak iti tiyaan, nanang. Anak, talaga ka di asaan mo ang mapanawan ti asyenda. Saat nanang. Ala, si kangarot ti makaam mo anak ko. Basta agan anad ka kumaakanayon. Uy, nanang. Mayat na ito'y tiyaa. Saan una yan nasamit? Ala, mangan ka pa'y itilining taas sa ba anak? Kan adapay na lambong nga itlog. Sana nanang. Apaman na may bus ko na ito'y tiyaa. Rumuara kon. Apag isuntuan na lawag, inton makadano nak eja asyenda. Ala, si kalat ti makaam mo anak ko. Ay, agyaw anak. Ada akong dito asyenda. Aglayo na pa'y mansyon. Anong Jubilarde? Ano? Apay, Agpatulong ako kumakin ka. Ngamin ni manang ko. Saan mo na nagawawid? May isang na bulan tinapalabas.
Manang mo? Uy, manong. Kat awan pain kanak iti balay mi. Tawan igatang ko. Ngamin, pinanawan nakmat ni manang ko. Napan iti pagminasan. Ngam, saan pa simang sangpot? Kat awan ti kanak. Anya? Mabisbisin akong manong. Makipanganak ko maiji balay yung. Ala, umay ka. Sumurot ka kanya. Anya? Saan gayam anagaw awit dagijay a babae? Apay ngay, rumbeng nga agawid da kumamet, tasarungkaran da ti pamilyada. Senyora, amok ngayonan nyo da ito yung aramidag. Anya dayta, Jovilarde. Ang mga nudakas matkit diti mapaspasama ka dagiti babae. Isa mapanak iti pagminasan. Kat ispalak ida. Anya? Agbaligi nga ta ni Jovilarde, iti plano na amang ispal, kadagiti babae asimurot iti pagminasan. Gagayem. Diuliwan na dinggen, tituloy, tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Tinapalapas. Iti panagawid ni Jovilarde, maragsakan ni Crisanta, gapot asimmang peti asawa ng awan dakes ang napasama ken kuana. Ken gapo, tawanan timang dangdangran ken kuana iti asyenda. Iti panagsubli na iti asyenda, adday masidag abarito ken kuana. Agpatpatulong da ito'y gapot asan pa asimmang sangpet ni manang na, may san abulan tinapalapas. Imbaga nga rod ni Jovilarde kini Senyora Lorna ti plano na. Itagagayem, adtoin tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Amok ngayonan nyo da ito apanggap ko, senyora. Anya dayta, Jovilarde. Ang mga nudakas mutkit diti napagtang dagiti babae di pagminasan. Iso mapanak ijay, ta ispalak ida. Anya? Amangan mo't kidino, paiso ti pampanunuto nyo, edi. Da kayo mismo tinagkuna nga arsab iti babay dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Ha? Wen? Pudno dayta? Agpagpakaasi ti barito itay, senyora. Tulungak ka no, tapno sa pulad na ti kabsat na. Kasta ka di. Ang saan na naskan nga surot ko. Amangan numairaman na madangran no bilang laan. Ha? Ngam Jovilarde, amangan no maisagmak ka. Agad na, senyora. Ammom ka di ti pagturturungam? Nalakalangan sa pulad ti pagminasan ni Senyor Pedro, senyora. Ala, agannad ka nga rod. Di ka agdanag. Saan ka nga isagmak? Jack ibagbaga asika tinangispal kadagiti babae no bilang. Agyaman senyora. Datayo atin at trabahador. Kidawet to panagtitinulong yo. Tapno may palpas tayo ti apit kadagiti natnaten. Dalag, senyora. Agyaman na punay. Senyora, ayan ni Jovilarde. Akwa! At dabiit inasikaso na ije sentro. May papan kadagiti suki itinatnateng amula tayo. Wen! O sige nga rod. Ituloy yo. Tararamidan yo. Nagagat dagiti trabahador. Awan ti makunak kadakwada. Oh, talaga asapulen dalatan ni Jovilarde. Naasidag terik nada kan kuana. At ayun dahil tinatangin ko. Ha? Adaga sa suki tidak siya banda. Di talaki diti pagminasan ni Senyor Pedro. Mapanak iti biso nga ayang tada sa sok. Kami sabot kagilid! Ang mukha ng prime tingastoy! Nasayat, Doro. Nagbit ka nakasursuro, ha? Sigurita! Tinsuro, naklaman, nagiti pasuro! Dahil pus na po yan! Kasta ka di?
Ang tultulo na ito pa naggiling tayo. Kamuta, namardas na pa nagtrabaho. Nagititaw tayo. Sinapuan na pati may luwar na ito tunggal usok. Nasayat na unay. Pwede ka. Awan gayam. Ayan ni Baldo. Diyak mo ito makita senyorito. Pwede ka niyo. Ang mga na panawanan inludang tamay sa babae. Sabi niya. Ti jantre alakla kaya. Amumutan ni Baldo, senyorito. Paggugusto na launa iti babae. Ala, bayaman langan. Sige, Sige, Joy. ituloy mo tiyar aramidan. Doro. Udno launa ya baknagak, Baldo. Adda rancho. Nang runa pa, tanay na yun ti rancho, day di Juanito iti rancho. Kalpasan na, adamat asyenda. Kahit nainayon pa iti asyenda, day di Juanito. Sa ita, adamanen pagminasa kiti balitok. Talagang aglap-lapusana na ti kinabaknang ko. Wanyan, senyor. Da kayo ti kabaknaran iti entero a Buena Vista. Wano iti entero nga ili ti Aguinaldo. Pudno day ta, Baldo. Masirib kayo aming senyor. Aramidin nyo ti amin na pamuspusan. Tapno lang magunod yo ti kalikagom yo. Gusto ka? Amin na kayat ko. Maalak ngawan makalaped. Anda akong diti pagminasan ni Senyor Pedro. Saan unay nga adayo to'y ayan ko? Isa ko makikita dagiti trabahador nga trabaho. Urayat asumipngat. Sakbay nga gunayak. Agi inong da Baldo. Kanduada ni Alex kini Senyor Pedro. Sandak ang makita dito'y gaputan naman. Kanasipngat. Kat nalawag ang makita ter aramiden da. Gaputa adda bonfire da. Kanadda pa'y Petromax da. Kat dagiti babae. Adda damot pa nakatugaw iti abay da. Kat... Noan niya lalitan ter aramiden da kadakwada. Madlaw ngagtokyat dagiti babae. Iso masapong nga espala kita. Hoy, babae. Umaykan, tayo tulod na kay ti kalapaw ko. Kaya't konti maturog. Sige, senyor. Di ka man kundi sangit, babae. Ala, umaykan. Kasapulan kay ta, Rabi. Ingkan, babae. Hindi kan agin didi. Kaya't munto pa rin lang. Ala, umaykan. Nakwandaan, Baldo. Wanyan, do. Kat na kayo matadwa. Tandaanan nyo na ito'y. Saan lang ada kami tiagrag-ragsak. Uray da kayo. Tinupra anak sa bangka. Balsam lang. Babae, iti agad. Awanan ti siripay, miss. Awur-urok amin ang dagiti lalaki dito'y paginuman. Iti arak. Ha! Iniladaan ka dagiti tugaw. Palubusan da kami kuman nga gawi. Sana mabalin, miss. Umakan. Tamapantan, iti kalapaw mikan ni Baldo. Imunaday tayan, iti kadwam. Kat sigurado. Nakadanon dami jay langit. Isang umaykan, tasurotan tayo da. Di kan laging didi. Umaykan. Anda na po to. Sino na dyan? Mabit lang, takitak. Ang mga ano na parte katrabaho.
Awan tinagbato ah. Sino nga tati? At ito, napukaw ng tipo at nagapoy ti panang palakugan ko na. Miss! Miss! Ayan na banda dagiti kakadwam. Umay kayo ispalen. Iso da ito iti kalapaw ni Senyor Pedro ngayon suro ti babae. Alingaga ka na imbag. Amangan na nakarimpay lang ni Senyor. Naglukat ti daw. Ti babae. Agawaam, umay kan. Sumurot ka kanyak. Darasan! Ditoy, surutan dak. Masapula saan dati ang masurutan dahil tao ni Senyor Pedro. Isungagawaan nyo. Makita ti pagnantayo. Kasalag ti bulan. Balto! Balto! Agrita! Agrita, Balto! Sa kamay doon. Nistorbo ay dito. Balto! Ganang palukan niya kitay. Naulawak! Ada nang palakan ka? Sino? Diyan mo! Ayan ti babae akay da. Diyan mo, Balto! Wala, bayamon. Napangatan iti pagtuturugan da babae. Wala, matulog kan. Balto! Adam samot ka, busor! Kanya? Umay ka! Mapantay ti kalapaw ni Senyorito Alex! Balto! Kawan nang iti babae dito pagtuturugan da! Amangan mo dada iti ayan da senyorito kan senyor. Mapanta kita, Balto! Saan pagkit ni? Nakalibas ng sabutan! Nuapay namin na naginom tayo amin! Awan tinagbantay! Wala, umay kan, tamapanta iti ayan ni senyorito Alex. Salbat kayo! Disturbo ko! Ano ti barakot yun? At namin ng palagkan niya, senyorito! Naulawak! Ken mapukpukawin dagiti babae, senyorito. Sinirip ko iti kalapaw ni senyor, ngam awan na ijay. Ken, awan da iti pagturugan da, babae, senyorito. Nakalipas na samutan! Sana mabalinda ito. Ringam dagiti tao. Sapulan da dagiti babae. What, senyorito? Apay akas tati lang nga dagita a babae, jubilar. Nakasando na laeng. Sakit, nakashoot panda. Sakit, anyan tikas ka alangada. Senyora, Apay, anya pinapasamak kada kayo, babae. May sapulan na nagip-ip pero kami iti panangidadanas da kada kami. Ay, nabi. Kan pinagsisinlublatan na kami. Nagpapan ka ni Senyor Pedro. Anya? Nagpapawi kasi morot ka lang nada. Inkarin na nga dabingay may iti balitok. Ngamawan magayam. Nadadahalan ti dayong. Kasanon no agsikog kami. Kasanon. Dagiti demonyo! Dagiti demonyo! kasanon dagiti babae, senyora. Anya ti aramiden tayo kadakwada. Anyan ti aramid da. Anyan! Aging gaita. Di na pala nagbaliw. Apay, sigod ka di akastada, senyora. Wan, arsabda iti babae. Senyora, Jak baybayan dagiti talo a babae. Tulungak ida. Ikak ida iti kwarta. Tapno adara matenda. Mabalinda ti umadayo dito'y Buena Vista. Kat agnaaddan iti sabali a lugar.
Ikak ida iti pagpuunan da iti negosyo. Senyora, Kasaritak ida anaimbag. kasanon no agipulong da iti pan nakabagi ti lintag. Adda amadaksanda no aramidan da dayta. Awan tilintag no ni Pedro ti agsao Juvelarde. Anya? Naturain ni Pedro. Agraman dagiti pulis. Kabaulan na atenglan. Iso akasaritak dagiti babae. Tauman nugot dalaengan iti ibagak kadakwada. Sino tinakakita kada kayo? Itinangpalag kanidoro iti rabi. Nabatak kami rin. Salpag kayo akin. Awan tayo gunggunayo. Bakit babae, senyor? Talaga nga, awat din. Nakalibas din. Senyor, amangan no ti tao anang palagkinidoro, ket isumat lang tinangilibas kadagiti babay. Anya. Kat, sino na dya tao? Alaman? Mangamot mo, may saka nagiti trabahador, senyorita. Saan nga imposible? Ay, sana ba kamay? Awan na mo dito. Basta tiyan mo ba, nabartag kami kat na iturugles. Senyor! Saan ka diya taga-asyenda na gidya babae? Pud na dayta, senyorito. Nukas na narod. Surutan tayo iday dya asyenda. Ta sigurado, naglayon day jay. Amok ti asawa, babalasang. Saan nyo ida akabaulan, akalabanan? Iso nga umanugot kayon, iti kayat ko ang mapasama. Ikan kayo itidakkel agatan. Tunggal maysa kada kayo, ikak itidakkel agatan. Kasi kayo ba't? Mapan kayo iti sabali a lugar. Iti adayo dito'y Buenavista. Pumanaw kayon dito'y asyenda. Umanugot nga ta dagiti babae iti imbaga ni Senyora Lorna. Gagayem. Di liwana dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical can musical scoring John Ligligan. Isagsakot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!